tujifunze kwake nabii Elia. Alipambana na manabii wale wa Baali, aliwaambia walete miungu yao na Elia Mungu wake. Wakajenga madhabahu ijulikane Mungu wa kweli ni yupi. Manabii wa Baali waliita miungu yao, lakini wapi haikujibu, ilikaa kimya. Elia alisimama imara, akasema na Mungu Yehova, akawasha moto mkubwa ukachoma miungu yao. Elia akashinda. Elia alisimama imara, akasema na Mungu Yehova, akawasha moto mkubwa ukachoma miungu yao. Elia akashinda. Imani yako ikiwa kubwa, waweza fanya mambo makubwa. Ondoa hofu, ingia vitani, kama na Yesu yupo. Usiyumbishwe na watu wengine, watesi wako. Kishinda ya imani, taji yako na kungoja. Imani yako ikiwa kubwa, waweza fanya mambo makubwa. Ondoa hofu, ingia vitani, kama na Yesu yupo. Usiyumbishwe na watu wengine, watesi wako. taji yako Imani, taji yako na kungoja. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Yoyote tuombayo katika Roho, tukiamini yote yamekwisha kuwa yetu. Mama mjane wa Serepta alikutana na nabii Elia, matokeo ya nje aliyaona, vyombo vyake vyote vikajazwa mafuta. Yoyote tuombayo katika Roho, tukiamini yote yamekwisha kuwa yetu. Mama mjane wa Serepta alikutana na nabii Elia, matokeo ya nje aliyaona, vyombo vyake vyote vikajazwa mafuta. Imani yako ikiwa kubwa, waweza fanya mambo makubwa. Ondoa hofu, ingia vitani, kama na Yesu yupo. Usiyumbishwe na watu wengine, watesi wako. Shikilia imani, taji yako na kungoja. Imani yako ikiwa kubwa, waweza fanya mambo makubwa. Ondoa hofu, ingia vitani, kama na Yesu yupo. Usiyumbishwe na watu wengine, watesi wako.